muškarci i onda se pojavi seda dlake i onda uzmu pa se polivaju kiselinom po glavi. To ne zovu farbanje kose. Nije to farbanje kose, nego polivanje kiselinom po glavi. Tako uništavaš koren kose, tako razaraš kosu i onda postaje od ćelave. Žena postane, ima retku kosu, ćelavi. Zato što se farba. Treba zdravo da živiš i onda nećeš imati potrebu da se farbaš. Da se depilira. Depiliraju ruke, depiliraju noge. Ja razumem da imaju neke devojke kojima, ne znam, imaju tu neke dlačice po licu, ne znam. To i mogu da razumem da se depilira lice i tako, da, mislim, zbog toga, ali to su retki slučajevi. Ali ovo, to nema veze sa higijenom. To nema nikakve veze sa higijenom depilacije, pa se brije ispod miške. Razumeš? To nema veze sa higijenom. Treba da se kupaš, da se tuširaš, da se pereš. Ali zbog nekih, zato što otkrivaju svoje telo, zato što idu goli, zato što žene idu gole, zato onda moraju da se briju da im se ne vide dlake, da budu lepše. Ali to sa higijenom nema nikakve veze. Mislim, to je generalno nezdravo. Ti čupaš dlake sa svog tela, briješ dlake sa svog tela. Tako da to nema veze sa zdravljem. To je više pomodarstvo i pitanje, i moralno pitanje.